Kaying sa jong ke MDC ke NPP na Umsning constituency kong Magdalene S Maulong la subajur bakala sya kawang mau ne kejan mix ni balang akhiri runar ki bamla setia bentuk. Ini kaying sa jong ke MDC ke di Badan Halat Syarai Riboy District. Katkum ke kubur la yathu ba marsin kemdung ke bedeng la subajur bakakin hun kiri runar lelit lun mau ni kaying sa jong ke MDC ke bam shim ladan setia halaying hakani ke puar bejia. Kipulit ke Umiam Police Station habio jengtip ke ni jingjia kila hiar wood Shalat Syarai menet toket bat binti kenai ke ni jingjia. Kipulit kila lap ya bun teli ki mau hapelau jong ke ni yang sa ke MDC bat minta gidang penlong ya ke jing toket un hichisha ya ke jing sha alun mau. Jason Mayo.